All right, it's a good morning tugitegera kiothe gia siasa 2027. Karibu sana Edu Mutwiri. Unajua saa majenzi abitegeria gwite Edu. Yeah, exactly. We youth leader kiri PNU Ntere Shabure na bando we musiasa kama mbere mutegeri. Thank you very much nondo bogo tudura ugitwethia nyombe nteto iri na igweta kathetune ka meru tugitegera mwerekera jwa mugongo rokiro narua mavijana bakireta vuguvugu rumuri rwa majenzi nonto bwa finance bill na mantu yangi yarabakona ni mpangaratano ni bunonto narua turi na munyajo kwithira turi na youth leader kiri PNU urakethira gituteriria timu ronga makejo akiamaki mantu yeye vijana ningi burabakona Kenya igitana mbere na inya county ya Meru indinya maoni ya mavijana yeye witina mbere ndi korone. Karibu sana Edu. It's a good morning. Okay, asante mono. Kemuthikĩria wa Weru TV, Meru TV. Marĩtwa mbĩtagwa Edwin kana Edu, antu bambĩrie mono ja Edu na ndi mũtongoria wa PNU Mutero Bore na ndi mwanasiasa. Nonto why we mwanasiasa, unajua there are many things that you could do in a capacity ya kwa kila anything that you would want to be. Hiyo ni eta wa Kenyan dream. Nonto why mwanasiasa na ibuga kwa na ndinya vijana bate kwenda kuona siasa bari goritwa siasa bakarumo motwa. Ono ntende musiasa mbere unte mama nte alite siasa nonto siasa imiendete kuma school kuma school inyara primary ntire ndo mpendete politics mono na politics igintu kia maana mtu atebati kwithora nonto tukaga tongeria ndene nthiguru yetu tena watu tatwitite nya development yetu kwenda tutichiona kwa mwana siasa mtu maana mono maishene jetu mwana siasa mtu maana sana ndio culture yetu ya Kenya actually tuikaira muno siasa nkiroki yabara bangi nabo other professionals mena ndi kwina career politicians na kwina bara nabo business people baraka bako make the economy moving kwina mandaktari kwina arimu kwa tukana ndi musiasa na konekana o are another class of people kiri barabangi na vijana kwibo ndiko makithimoni yaku bakuwa musiasa atiba kikuyu kwa ae kamulungu fulani ni mtu kama kawaida nonto kwithite kwina culture vijana bakueria ku demystify bauga hare hawa ni watu kama sisi bana tunasalimia hawa akileta mchezo mwana siasa atithere murungu imtu yaringana na ule uchoka ya mtu nonto nyaona ngenda worship kuko idol ikuringana orango kuona kana orango kujukia kwa antu nabo beta atu honest dere ukachiro bururu monga ukethera ije ko kuromba mtu na mwana siasa no ntone kana muno no go gutetera mtu andi uwe na kithomo giki nene kenda ona muchara ju kwa mwana siasa akaura kinya sarari uko mtu ndaktari akona kana mwalimu kana engineer whatever mbechi uba kuona bateona kinya askari mwana siasa akaura ateta askari atona muchara ju akona bwega kuna monga mwana siasa thira kenda bona na ikyo gituma nande civil society baithira baikinyiria ati kwithira uri MCA lazima ithe na degree kwithira uri MP lazima ithe na degree bakiona ndi batu athomi tukarungamirwo ni antu watikilugirite kire system no gwata sijui what do you see that proposal ere kinyite mbere ya IBC bakiwa 2027 watikona nande urokurungamira mbeca cia ndaitari data nonto it's a devolved function akithia na MCA gutuka nande urakuringa murashi mitaratara ya ugaibo mbeca kana akuruta ugambi wawe kiri 12 kithe imero garwirere mutindo yo kangangi akaithira nande ndaitara thomete miaka nkabo nande MCA mwe atekururete ki system ambuga oni maoni jakwa urambomba kuga ndi ona ndedu utongire Kenya bwibo goite yuku Kenya areri tha ijitire atawari ya jojo jojo ba mantu ya ba kumaira na jo tijo ye kutha iji
thaiji iko gwitia kinya mutaratara jwa mbechi wichibangirate ugitako oinenge oiretero 50 uchibangirite ate wina akiri ira utina yukwa utiomba tubangira mbechi na mantu nya ana beto bando no bakothoma kou uwe kwina oma to utithomi kwina to agupush muno wone yeka to gusukuma ndi right yetu indi uthomi ukona uma right yantu bau sure finance bill mitandao ya kina ndi majenzi ni rumore ni ndande chiko kujirwa bakiuga nande bakaba kuinde warm up non to bokuruta maoni yao of course igoro ni rari ntuke muthia ya kuruta maoni indi nande vijana kiri mitandao ninkona ke gweta mantu non to kuringa ngathetia narua mantu sukari gaitia maguri non to bwa raw materials na ikauma kiri zero rated dire mantu ya VAT mantu igi thimo mantu igi animal feeds inyayo mantu igi electric vehicles yakethira akiongerwa kanyamo kwa warie finance bill nwithirite ugitangamana na mavijana we youth leader enterera shabore ugikwa moni yao yeige finance bill ya 2026 ni kwa rene andikithia bamwe ba siasa bakiuria vijana bugatumiro bobo ege siasa butumika indagare ege siasa ku reject egento botethirite bukinterrupt nakyo orambo mbakwa anta finance bill ugategera finance bill eu onimitegete no kona mantira jekirio utemo Kenya umiria mantu last ria tonda mene last 2024 eta finance bill eta ria mantira je kuthaiji na yara bare kire thaiji iye kaba ithire exaggeration ona no kona tugetikire mantu jau utena tutete na thirikari witana na mpesa mtu ina ona kuna mtu ule ogwita wekibarugene ikomaanisha jega batukwe mtura nao ntura ne chieto mashinani kura mtura ogwita akandikwa ntukwe magana 5 ongire ujo ja akandikwa kana thaingo akandikwa nyama kana jairika konyo kwandikwa magana 3 nyakura ngo owe utumirwa mbechi ire no monga thirikari enda kumenya ni ato kuthithitie nokona indataka twatuma ngiri na chiringi o 12 to 13 shillings lakini thayo to finance bill gatonya ikumaanisha twatuma na chiringi 18 plus nokona kou thirikari gayo tuinyirie tuinyirie otengo gitwina chio mia no tone ngogichagwita ugaitithia indi nandi ngogiothechio na witithie nandi baturenda twitana kogoni akoma ja ko finance bill itumirage na ya kurukithwa tonga tugeta nthingi ko tha kwikenya ngiuma kuthithika tugeta na no ntu iji ikarema ite umirika ukarika kwetha mauta akitha ichi ugeta pampu ne are 215 na imauta jata kinya ukaba kairi mutu jo kiuma na mpempe kiuma na ari kama jabusi ikeja mero nini mutu jo kinyere chiringi kana jo kinyegana no kona cost of living wala iterie na gwato itorika irio kuma mndene weather ichi changerie ote dams to na chot tugenya iga tote to kaleme ko ukona mukenya atena witambe chiu na mbechi akona chiringi iriu no chokwa na bando kuthagana tutemba ukole to kalio kwigintu bakuwa audience debt ngukwa Jimmy Wanjigi na Didi Nyoro bakiuga kwi marando yayo kibwe igitene ria Uhuru Kenyatta na kwi marando yo kitwe igitene ria Rais William Ruto etegilogire tekire consolidated account na rembeji bati kwendera ikiringwa murashi bakauga mbeshi tutiutambua kungana sheria agiwa inya tutibati kuria inya shiringi imwe ya irando riu tubati kuwa kamba mbaya baraba yukirie kithia ni Uhuru Kenyatta kithia Rais William Ruto wewe babane na alia wakenya wasumburwa ni rando no to baru barno sijui your sentiment on mantu kore Kenya kithia ibati kore irando kana atakama tujui ile imetumika ama imepitia wapi toretu oni rando jale ira Ruto yole de tutagare tabururu safari ira ga gwita ntuko
Chakende the other day oronere aratengero 80 million onde ireta anto ageta. Mbechi irea imbechi nyingi muno. Beju kia marandu tuti kumenyeria titana. The other day nonere ajokire nini ogo nini yato kita kuma mautene, taxi yato kita kuma mautene. Kavera ando eni erongamiri ija oka jokia taito ekuo kwa ndejo kia irando bank taito erongamiri irando liu. Security ni wathithirio u ethithia agikira security atiuritie utenao parliament approve mantu jau imbeja tuchie konekana kwimbeja chayo kirwe tima ukona mndojo beru kia mbeja just start chao the other day president wetu actually no dita yani trip ile atete within kuma otonya ne atete da inde gro sister thiri. The other day no nere bare bewuta America bare atongerio muthiri ande kia tongere thiri ande ba oterira barere nira chi within White House chiara kwa 156 million kuma magina botaro makana bukunda mbeju chia kwirire mbi northeastern na impara koranto chukuru itena skuru itena resources chakongana ugeta kurara o derine America ore ambeju Kenya tutena resources chakongana Kenya atokorera imauta Kenya atoko yani Kenya daiji ya dai dogeta kuringa kure iji ingwete kiekethera eruto vas economy Kenya vas batu Kenya vas economy nonto economy ne gato push kumuita. Okay, na tukarire manta maguta indi likana nabo atongeria ba sector mwanya kire transport sector nibo gite batu tukorekana manta maandamano shiringi 10 reu ni reu twana tukinegotiate. Ora no into murume oni angoire eri kandi aje yathero ara na ntukuira raisi ekuma safari ire arari betiro Mombasa ti Mombasa bete ko negotiate manju odirine ntukuira mbasha chiitire ngugi ndo murume anengero gyondo ago ubangi bura kwa kabo ite na bugaitia nukona na Kenya tuketha twena atongiri jabau bate kurerera mu Kenya kawaida mea thine Kenya kire engire muno igirinde tuketha twena oge excess wolo na kiro kuona ko oni uganti umere family yako kuma uye ukara sawa ana ba wangu bajwira protiana kwina mwana ongea kwina mtura Nairobi na Arua akara kuona ambe chogora kibiriti atiruma kana kunda ntikwewu tioma miro ije tole kwe mwana na Arua akara gwita gutaira mtoroji kana muurira nguo kana itango geingi nyamndene jo mto keto twira kwa mto ateona kintu ya kuruma ntikwe na Arua indi no ndo baba leta ona ngiro basho koga kama ntu yatabo wote kwa ndiko menya to ite gato kenama bare imbeja barere na ituije imbeja barumirwe no ndo te ubare ngi umba kwethera otu umba kuregana na ntu bau na Arua arafu rojo go imbie dithekere gatika kumo the monkade muchero kiri kaire o ma modo gania ri to bati kwetha to isawa ko gintu kya dithekere na imbeja banengero ba kukumo basaliti bangi na tete kwa nda saliti Kenya figo to kwa ndigu itakiampere. Yeah. Okay, so the siasa 2027 kuna a lot of factors ira iko play out non to bwa siasa 2027 economy being part of it otaburi awareke kuga ende igorogora na delegates meeting ndereshi Kiambu Uhuru Kenyatta wari rais na araririe matemo muno mathaga akilenga rais William Ruto na thirikari yawe ili ligana kuri abunge ba UDA baugite agakinyira kabalabala ka inya kamuthitho karaka retired president akaithira bakika gita areo Samson Cherargei manzara ja tongere bare iko magia uru odeomba ko mwata ere ni akie batu geja akie odeomba mwata yuni na bara ya mantu jara Ruto ali aije yani angore andu bara batari ya mantu jao ibedara bakarita endegoro na ndi baba ija bara bogeta go chemania moe botana to akaraja to kabanga to kuga
rojo itobati kwethanya tu example itobati nya kwetha twina maandamano haro no te antu twirite wangi kana beko kana uriko kwina bara ateago gwita akiuga niji tubangite maandamano rojo we nande bara beta bagita mantu jera ruto aberite ija the other no ronere wangi akiuga SG o UDA akiuga Mount Kenya Omar itikarona mutongeire kaire no mantu bakarite nthiguru na no kurikana twina videos cia ruto akiuga karejini kagitama utithina augire utithina babu bwene o karejini twina thina na neko kou ukona muntu ethere revenge no getha itomete teingira muntu okura no ura tuonerwe yani Kenya antemina ne ante twakarire ruto gete tuthire ga serious na atina nini na batu atina wendo na batu no kuona ya go tumiro yeto security tutini ona twina deputy president onde kende kembona no theri buruto yani kare au tuno nto na bati kwethera hale ote akwengo geni au no security jera nembi na iko aki kwina kambe cha polisi cha kitene nyaskari nyomo au mboro nani ojo eto kabe abatigite bakite na mbere mboro ejo ndio tiko na kai kore moko CS o karibu dene Kipchumba Murkomen kuput the house in order ugetha tu na deputy president Meru the chief tika ngoma vetera the commander in chief ni Rais Ruto alafu uranwe indoketi ya rwangirwa karibu dene Kipchumba Murkomen with all fairness no kumenya inya wenga okamtunguge ya kuruta agaithira akiruta muturi akayagura haba ni ate bwa athirie kumwira na ura ndaire ngwe kumbi na aterere oni ndona athire angwire uwetha ici kwe mantu te umba gwetera nyara ici ya andu jamu ja security igintu inya deputy president no address no ariri no eta kona okay ageta kya rais ona rais tutite nyu yo no ndu kona kwa gukuthira ri uwo kona nje gwithira wito wakira no monga no bati gwita weto ai andu ana kwina thina na rais oni ndendo ntetheria aja tioma thai twetha twina andu bara bakwita ri na andu baingi mono kuma botonya thirikani 140 antu 145 monga the other day ndonene mburu gwa wana ndi kuma wa gusarenda no ndo ma kona andu ba kuthira ni kuthira ba kuthirwa uma na twina deputy president antu abati ku address issue ya security no ndo iko awenja ai to kwa ira kona thine gutonya Meru kana ona mbaba utonya Tharaka bambe kuya ng'ombe Tharaka ira kona kwina issue serious ko una bati utagera no ndo ito yantu bawe na ati bati kuga Mount Kenya thirikari ne antu beto bekuja na twikira security na atothithire mantu jira tukwenda njira itukwenda ndoje Meru iji na mantu jangira maingi kenda tuga twe thirikari akiaria ngavana mutumanto thingia na taririte no ntubwa ya kwa tutam ari wandi wa tutam no ntubwa sibitari ya Meru Teaching and Referral igatwika level 6 akawa ari wa tutam no ntubwa mathoko ya kwagirirwa ni thirikari nene na kiweta Mirandi Kathumba ya kithirikari irakuga ya kwagirirwa no Meru akethira ari antu aega akaweni sababu yake kuwa tutam onbere ma ngavana ojo wanje nyambona twathire meya muno kabinya kawira ari endere utimonye jo mutuma na kawira monye jo ikwethera kawira imwe kuro o imugoro kintu kembere ino ndo ndauga winike mutuma na kugweru withia general level 6 lakini kwina chibitari ira inge chienyuma level 6 yewe general kwina jagweto na twena farm ugetinya kona kwina level kwina ingi level 4 kana level 3 tema chibitari yu jagweto yeto bururu nkwira uma etinya barabara njira njega igweta etiuga thaigo konekana mwaje we majese keja kwina njira yombo mwitawe kamureta general gutine nigo ndatagera kiakwa nkona gintu kembere kiabati kuthithika i thirikari eci ekwe county babati mbere kuchoka bakambiria nthiguru tutomba gwita utiromba gwita nandi gwaku utiromba gwita wajo kinyombe ku example kaya na wate nandi example
utigomba gwita gwaku into bira bitena maana kana gintu kiringietaetera ukia priority mbere kwina ja school fee ambe ya example na school mwana oku thayo ni jina chokete school arafu woka gure TV na fee na mbe chiro ringi ta fee imbi obati kuthithia mbere obati wiki kurira mwana fee arafu ukagura TV no nduteka ene emergency na nyatioma the same ke batu county aja mutuma arengi a cibitari chiende gurumbere priority ona iko stable tukamwana nde gukiria general itaitia kana neta woko thokane na bwaku iyo ndi ya bata na ndi ya gitumi nonto inya girito kwa level 6 ikumanisha capacity ya cibitari wekethire iguru specialist bakethia bareo na of course ngendo ira cia gwita Nairobi and so on ikethira lakini bando no weketha ina cost iri iguru outo kumitarira ikethira isa ina specialist intareka lakini cost iyo ikethira iri iguru mtura ja unaro ngoita kibaru gene gyakwa ndeta nkona nkajua ntiombo kinyanga general no monga mbere nkathithie ngachoe medical within cibitari rere akwina batu ugita cibitari eu itena ndawa chokongana itena barabara network yenje kenjira ukoni ito bati kwetha cibitari ira tu chietu mbere chie mashinani ikaretwa at least ika cibitari china maana cha kinywa general to amiokire na ndege itare vo to tigite ira enja kanira ira chiende guru general chi at least chi standard bokai ora mtu wanda akethere ngana irora wende guru no ora origo yeah sure na okugeta bantu insecurity of course nithirite ere a very burning issue muno ntere imosha bore tiania na embe ende bidokero cia nyomo cia kithaka of course ntere cia kirwa nari maili 10 ikurari na matheta ya kari kila lame ka sara ba direte bagitonje no ndubonjo gutota maciara migunda yao kuthite kuna rwaria ro mantu igi composition kiri arimi ningi composition kiri bara bonete ngurario gukirukira mbithukiro isha igita kwa igita na rwa itwirigirite Miss Sylvia aithira ikinyithia garuni ya rice garuni ya Ogambi ire mujimani jo Nairobi gushoke shuri nonto abotumiri bwa 300 million shatengisho nde 800 million 500 share isha allocated kiri a Kenya 300 share on administrative for administrative purposes manto ya human wildlife conflict and terrestrial na other parts of course again the central and north nantori akwina park mantora jaja mbechira chenjogu na baraba kinyangiri na bathokangiri iro biao na nyako boss of course baura injogu yu na bangi injogu go batiga be anto disable the other day ndronete ruomono ingwitike past 1 month ibare office headquarter ya wildlife bakioyorira ya na ba submit account ciao kenda bekiro mbechire ko rwangiru rwa wildlife imbona at least bechi chiomyora bakomba kinyogethera beze shishio kinya bando mbechi takinya kuma bo submit raitwe na mwori plus mbechi takinya indi ba submitire account ciao kenda bekiro mbecha indi mbechi takinya actually nyago etonja mzee ndona ari umwobo na bando itakinya okay nafasi ya kanisa kire mantegi siasa nonto 2022 itonere aunje by play a very critical role kire administration iriku kwithira gi attain power nonto bwa kanisa bamwe ba ma bishop and to in general religious leaders ibare muno na psych ya this current administration and ikwambirite nande ndiunga cia mabishop garoni arise bangi by korta press statements and so on na press conferences na bangi bakuwa ni bakonwa na ibakorota na ibakonwa manto braya ga tete nome today kugaraka tuko maria religion mono
the part that the church and other religious leaders play kiri politics? Kanisa na politics itiomba gutigana. Itira chimba kumenya gutigana kya mbere ema. Lakini owao kanisa neji ikuojere nabo na aunjerwa na aunjaniria. Nokona. Na baraba inge no disco ncha ya Kenya baeri bagiunyabo. Oshwera oge koroma ye? Pastor baba inge ba Kenya echi tole. Baere ba none jo kuwa na ndaki kuwa na aronerwe. Te onetwe. Kakwenda kuwa na aronerwe kenda wa thine mumuka kwawe. Nokona. Oni kira ndomba kansa ethithia na kira mpenda kansa ethithia calendar. Iba kuona economy ire ikuthaiji. Kinya muthi kansa ni ara twetete jomba kurema. Ni ondu karema. Ni nonto jo arema ineke. Jo arema nonto kwithira tuinyero mongo te kintu wina kyo. Na inkwire kaire tax area finance bill age akuruka. Age na ndeje age tathai 2026. Igati akuruka. Batu intimenya inyamuthi yu no gukwera jo kalemera gu nandi. Nonto te kyo kona yu kansa niu. Ko nya pastor bagita kumatwa kina ke ruto bamenye na aja uju na baba choka ndeje tutena kintu kyo baitira weto ro munare uge okororeru kuona ende na nde uju te kintu je ke batu kaire nonto twaitana na kintu kenge pastor baba ti gutunjira beto ona inya pastor te wake bride ke muntu te kuona na kuona ne nywe ngo muntu ya batu pastor ti waka andiki nywe isande ta kanche ne ta kaida pore nokona eta ire nywe bila to gwita imuntu nya pastor ba muimbo nane anto beji barugeni mtu na weta mjengo jo na sanda ageta pastor otote kuona itwinyi ko mtu ageta kweta ko riorongo na ruganga na ko ruganga na kuonwa ne ta mwiri mbeja kwenda muru nya na tie kuga na ararorere kana na arare kirundu na are na mire na tie manto maingi eto mwire ndume biro kundumia ngochwira bya ngochwira mandu jo no ronerwa kana no rathirie eta na bwaku utumira ritu ria mwathani bobo utumira ritu ria Murungu bothuku guteko bua no ntunya wamba gukwira mathaba une aya ndotage mitandao ya kila day of course kuri na yandikithia thirikari kwenda gutumira AI kubithia monitoring ya social media ni mantu ethirite some civil societies bakimeneria ninge inya kiama kia mawakili LSK bakionea kuregana igeria ria monitoring ya social media indi ngena tu ariria the place of social media kiri mantu ya kiothiki siasa 2027 ningi kwariria mantu ya bata yeigi Kenya especially economy and on 2024 no one could have thought that ogerogera mobilization ya mitandao mavijana majenzi bagituria kiri streets nonto bere rwambiririe rwaria kiri mitandao ya kinande X Facebook Instagram TikTok yonde igitumika gisiasa na nandinya nkona atongeria bagisiasa bakiambiria ku utilize social media ere tool ya mantu yegie siasa indi akiari arua asieswa Mishetho Elias Murega account ya Meru na araura kia vijana batumire mitandao bubwega ere ya kubonera kanyamudhuru content creation indi tigo tumika bare political tools bara baita ma bloggers anto mitandao kinyago raisi ya kuga kana kinyago kwa ana totumire mitandao bwega kuturetera income finance bill eje ethera umitaga bwega wikinire kinya kila mtu akuona kana mu youth jao ni kuona gukurukira TikTok eu kana Facebook kana whichever platform thirikari bandu ni thingatite o gantu kau nugona kou waitogira kuboebera naja to jango ugine ground work uteo na ugo kurama to choka ndengi tuandeje ututhingate bandu nugona wazi tuitite na nandi kingi manduja system ko egitare election ikaleta conflict kindogo na ikaleta non to boy
okay agutegera be kuga tugita embecha through jambe cha tutumaire e-citizen onde victim omo. I remember the school Machakos ikigira nda apply ndego apply ndara ambecha na e-citizen chaurire yo no tena option nomba ko reverse imbechi no to ka thinga ta ko go kare kaire ciora like as in chietere ne ita reflect igweta kana itereta inde otonye mpesa ne ibagitere kuna reduction ko kare ambechi ukaire ko system ichi na utagira ore aringi similar na ndio the option ingi no urire ko inyore ama itanga na chieta na ndiko ketikire tu ukethera ndendo tare Kenya bagite anto ngirie komi na design je umbe ya chule na design je imbe chingana thiri mtu wa thithia ko hii biashara janto na inye togo kuringa kura na system bando no baka thithio ubathitha yenye e-citizen imbethe kwena na yu savula bakuga tutapiga ukora imane no kuona bongo ibambite ko kwambia gutonia chari barale na kuru barale Mombasa inya mandu jara bambire kwaria angakuwa ngatwame na rika umanga nini barenda twetira ki system miako thiyo wewe na angorie uyo thithirite muntu connection ya roji na roji rojirite ntheguru uwo thithite roji ruru umenyora rutite kwa no omba kumenyora omba kurutira gakutho kangi ukundaira mundene yangi kana kwa ubatiga gutwaire uthi system ubakeja chio babangite arangi bomba gwitira ka link kindogo chiatonya kibo tubati kuringa kura ugetoka mako ato aringire last time ini kya gukira thai turinga ora aringiro tubati kuringa ora to amuringire manually toka mako gekira u to atara and that questions the preparedness ya IEBC na itulete to observe a lot of by elections na UDA nedirete ke doing relatively so good kire by election ni shedete irekwa kumambere Malava and so on ndirite Shekilifi na ndeto eterete Olkalao otukona yaka upinzani bakwaria mono lakini they are not delivering upinzani bako deliver smartly ndio te tiankwere tugategera mbere bururu mbere kinya ngoro kuya kwa area Karishna ndio wa muthende na ndende na ndato ya u ndenda kinya ngoro kuya kwa aya tioma ioma karizi na chindete nyate na ioma na chindete ende non babe na power na bene everything kachagua the resources cha watu mire bururu ende thirikari yotolere mbecha monga change engiria ora ntorene yani nyore twa ngiri ntore wote ona tonga ori umira Embu town kuchwa arus engiri thirikari nura thai bena power na ara ura na iraringa wa konjwana ngeno emurwa dik nonere na ara masiyesi bonze bathamire nao against muntu umwe nukona ko thirikari ije thaiji na mbere thaiji thairuto tu no aru geto tu no ndui Olkalao niko kwa John Methu Nyandarua na ndankwere na tariki 16 mweri jo twetete jo June na u igo angwere nande angwere thirikari no bende ndinya kiu no beta baka jokia kio no ntobe pa wene utiko ne aga itakuwa pigo sana ute pigo thai be pa wene na igateka ugonga ba concentrate tena ko nukona thirikari yonthe ne awikirite inyeyo au thai itweje te gita ruto ate concentrate na kutegera kura chia muntu anga wibori concentrate achiawe tukona ina ntuko bagetha bagita irocho thai be yabururu nyora bakeni inya benda gweta bari kichwa nthe bogi baringe iringo tuko beta baringa bekere ikabone rokire kwa nara chindere isawa ende ntuko ichejete in politics is about perception bura the public you perceive the threads
ukona nande upinzani bakendera bakiringika umya olkalao ni that center inja Gachagua na kwa ba John Medhu ora lieutenant general ende gitekiu kia nao gitekiu kia olkalao ndakwa ankoe percent ngana trust yeku 90% gitekiu kigeta na DCP ino ndo itariki 16 gitekiu kigeta na DCP getha tugitegera gitekiu kigeta na DCP irona ndio kamenya iyo Mount Kenya jana ara ora kona na kwa Joana Ngeno baraba ingi kalejini na Masai na no kona Gachagua na atene kura ngiri 10 mtu na tonyete irie bwega na thirikari itomete nau na ini kwa onja ina kura ngiri cho Gachagua ketha atena umaarufu abati kona kura ngiri nau indi nukumenya kira ke koliwa baba inge muno baringi kura upinzani baina akindo mbosho antam bate kuwa ni tie tukathilie bari wake batu agenda yeto mbere na ndango ira agenda yeto mbere ya upinzani no ndunyonde wantam batu agenda yeto ira nene bururu mbere buru twebanga jange methene ito make sure mtojo ategetene what next tukamenya nande ethira megi tukembe rito tobati ko rito ti mathematics ya usia ira ite bibi ya utongeria ndara ito tutekurura batu ite mono turendo choki economy yetu no akae waki what next iko choki anthiguru yetu are bati kwetherere nthiguru ina standard ina tubangene Daiji nyakura mtu aje invest Kenya atenda indi ntai iko baki articulate that igwa ngwire ukathikira na mbere nuje no monka mbere wibange na tutakinya nande tutakinya muthia ara nande tutakinya ara manifesto necessary mono chelewa utakuta mwasi wako tichelewa ruto yako yana jawe na monka tha ige uteginto athithitie ri mea ira nto abathithire ginto fulani no kithithi fair enough thaiji feria zaki utike ruto athithi nyambi ejira abendurania batu tukwira mbeja wakiro mkone we thaine we na mbeja ingana thai mkone pesa mfukoni utechio but the uremi ni one of the big drivers ya economy yetu ya Kenya indi Kenya manufacturing kidogo tuna fail kidhira ni mantu yangu textile industries te empowered and most of the things it to import okitegera economy what should be done to spur growth ya economy manto yeye uremi ninge manto yeye manufacturing nonto jira imwe ya murimi kuona kanyamu mbeca mukone ni value addition ende kaingi arimi baithirite kidogo kwina pata mshike tukarutha atia dutere nero urimi ugategera ja atu jinya avocado na macadamia ugategera na jojo twina thirikari erekire brokers baba ingi muno na brokers baba bari nyiria murimi to understand murimi akaremo kumenya kira gikuenderea kiongo imbi ukinyiria murimi tax tuikire double unaona kinya gwita kugura ndawa ile kugira mitunda yu kana inya irio biratu gwita mundene ukona bando ithina na gintu kira mbomba thirikari ethira no yombe kuthithia bado chwira direct market nukuona na red market no ntuthina Kenya ukeja withira murimi na rimite bwega mikandia we kana mivukando we buthongi muno ena mivukando abathiria ndiri mundene ina tansi nyingi muno chia avocado lakini antu agwikia neote na bathitha iyo kenda ba broker kanya broker ya kaiwo we jatha iyo kethera wina thimu je kuthai ukeyo kethera ukenda nkaiwo no kwenda kumendia mbere no mo ngakasara inchondi ira omba kumenderia nda ingari nu chonde na romba kumenderia wona ndio gatigo tena option na no monka wende thimu ici wina kathina fulani nyuma kwou kumanisha twakugurira tukwenda ti ura wa kwenda nandi ni ura tukwenda
kou thirikari nä bati gå tagaä ra må rä mi acoe kinya antå au agwä ta kå gå rä rwo into biao nontå thirikari ringa market ready gå ketha nandä å tä må rä mi into ibirakå rä re mundene atä na agwikia mbere agä te kå rä ma ikwarä na agwikia ĩndĩ thaibi ambia gå kå ra bakainga raini na arä araikä tie gå ketha å tä direct antå omba kwa access wengwa through gå ketha nandä no monga kwetha kwä na broker okeja amå gå rä re broker å reja kå må gå rä ra å kethere amå gå rä ria nkandi kiro na chiringi 20 kana chiringi 50 arafu market kaire sawa broker ajukia utikona ndo kwena thina muri na bati utagairo bwega na hinya to kimilikilia Battlefield Mount Kenya votes ni thirite gita na mbere kwena bia mabibi ingi bira bionde bikwenda kura kiri gikabo Mount Kenya Jubilee PNU NOPEO UMP basi na biu bingi bira na bio ritho no Mount Kenya on mbere ma ya magiako mbururu kya magiako oni in supported the PNU lainde nyume PNU nyume Peter Munya na ugategera ndiariria Meru nandi ekinya outside Meru gwita ekona whatever twamenya na tugetira indi thaiji oni Meru ndingatite PNU na PNU ikiama mpendete muno nontu patirida wetu o Munya ndira ngavana wa Meru atari ngiro ndikandi ni Amero Munya ndira ndikandi ari ngiro thaijo gategera kinyari turari mau aja last ndiware ndikandi to raro bari election Amero bure ta Meru baugire nando duba angore Meru thina Meru uthiwa antu batiombo karande bakubauga no ntu bwaku na iute ajabu inde thaijo ke ya gutegera the other day no ronere Karo Muriuki ntukwe bari mathikone aja kithoka Karo Muriuki nonere auga Munya eja aba in direction ekinya Meru ekinya antoa governor nonto bira atigite otegintu kiendere ithu i government ira yejirire kuma unyuma ya Meru kou oni mbedo zimu no ntubangu gire itete na wonde oro kethere under PNU nena manifesto jote thia mwananchi nenyethere na kiama kingi lakini bunga yejite otethia mwananchi bwega oni ketha mugwete njara sure na mwekerie mbira ndeka shetu imetupa kisogo nkienda nande tukwaria maingi indi tutugimba ku touch on everything indi ugambi bwa kubo muthia athomi bawa parting shot oni mbere ma ora ndekire kuga marito Edwin na wambitikiria ndena oni mbethera ndi pia o mheshimiwa Mukaria na still the coordinator kya magia PNU bore constituency na wambitikiria ndombere antu bakura antu babore mbere mathine atwene bururu ire ndikiri number 1 ne othina puva eni wibu kya bura twena bubore bururu bagwita rendikiri na batikoana nonto otegentu nyakimo amitete kimbe chira miaka 10 thaichi atita kuthiria ote development serious kana tangible tomba kwetha tukiuga twene bore secondary nkaromba kura chia senator nkarombera senator ko Pius Mutokula chia senator imbije imugambi na Meru ara bonde bombigwa senator ne gitareto no kijana na ikijana wina mathugano ja mega na atwikitie mbere bwega atokamwa gite atwikia bwega ange inkoromba kura cha governor cha Peter Munya patiri doko tumugwate mbaru na tumugwate njara nonto Meru thaine kwenda mutongeria mwega na mutongeria uchierawa timo mutongeria okuga kaende kana jaja ngibu kumenya turenda thaiji mutongeria siasa nonto Meru ni kwenda heshima na dignity ange mbwire ibwaga mono kwendere kuthikiria Meru TV nonto neo sauti ya Mumiru asante
Samu Meru TV niyo sauti ya Mumero ninge Mumero wengo agitwethia nyomba irairi na gweta kathetu ka Meru akuma kireni kiri ategeri betu. Thank you very much na inyagwe bwana Edu ni bwega nontu bwakwija utwa perspective ya kijana amantu yaye mwerekera jo mugongo ninge siasa cia Meru siasa cia mugongo na mwerekera jua economy ya Kenya. Thank you for coming. Ni bwega mono na thank you for honoring the invitation na kimoni kanda lokaleo thela tokinyara meao agency. All right. Kamera wotageri, thank you very much. Ndira urida gitari rega geta korayo kajongore mutambo. The conversation continues. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. koga atetheka na gita rya kuria kumwari kurikio kinya ija uigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kimari jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuria
mwega ontuko ni ciringi 650. Namba cietu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger. Likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe. Kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe. Ija gutigintukagia gwetu no gatetheka.